Hello ni. Hello. Kado ipam photo thai ta kang ni puison chok che no nang li tum se chok chok la. Oni. Ini tum ke ning ching sam lo. Nali tum kinya por thang ba dep tame na che tong no pot. Si kado ko bi apanta churu par lo. Lasi yo ni yo. Lasi làm thế ni bet tame nali lam thani kado bi Rom là đặt behem chujun mani aning kan mak là chujun lúc lúc thì là đặt nang dun là ben non alak tu là đặt behem kacirok tu amen twins ni premson bang lo son pen gur son pu yes behem angin ni son thang macam kala là so pun tak sipas setan kala thank you ni thank you nali them the twins so nili tum the twins ya lucky Itu malong kila karbi. Mani ini ngarong uno na son churapet, dorapet, traditional lo, apakak lo la so sekarki ta misen ni misen. Ni ngarong pen ni tum ta ladak kila ker moharon do. Yes. Boy pisa ta ker moharon long pen ni tum ladak nang litum ningkang sam lo kaduk abi ama hadak ta pajutkan ke pen ni tum doan la jerpi doan do penang ana jerpi do ladak sini litum aku waktu pen ada daktar dodon lo aku daktar dodon lo Pacetang lo pacetang lo la so sekarbi ke lagi karbi atum ke lagi kinang so rapot la si aku la ansu si sekarbi mi ke melo seta ansu si do mi thak mi la behem la pen tum tani ngarong hong pen nang dun lo la ansu se hirjumi ni hin pen seta me ni tu pai do tum pen seta hirjumi Kang lo, thank you. Jumi padonang an so si an song pada bang si nili lam the ni. Thank you. Nini yang bawa man ke inut arji tak min lai lo. Rana no sing ro lo. Ro phar chu ke lo. Lapu gen te ya ko pum ko mic lo. Son hang ke. Ne chini oi. Oni. Yo lapu ke. Alang ke la teron pi lo basa pi teron pi. Kalang chini. Alang ke. Oi. Alang ke hala. Ni tu mi yusi purhi pet le ching de lang ma. Oh. Thank you chini lo. Sorry, ningo ri chini pang ke. Lapu bang ke. Apu ke son hang ke. Lagi alang ke kropi. Ni lo, direct lo. Kropi lo. Hala bang ke non ni tum long celang lo lan use tadi. Kiram Surya kiram. Okay. Non nang li pantana arju ko ala. Okay. Alang ke karbi kelima. Karbi pima. Kadom element ke sami ser mahinterang pinil gahanjang nang sosor. Okay. La pen pinilagang na litum na chojun kachar kilong nanti nang nili nanti tong long ening orang parlo litum karbi yang long karbi tum sita mejo la lo kaching hon di litum angjir tum han ba so Filipi tum han dan okeng ke chipi don di kalang parampara lo so a tradition ke continue ke la ke simi pingalang ben ngarong pig ni sita me ini nanti tong long si saya nam ke jumi hang kono la dak be hem tum han sita me an se paching cho konji kan dan silam the de ponik check Choro parlo nini sop nini tum sai de lo pu Philippi thank you so much lapu don rap atu man talo dom choro parlo lar soi sai ningrong kado e phanta ine king hang smiling lalo hi lapu ke nini ek lengsi lam the ni to sun ma kong ta jon hoi krieng char bak chok lo la ke la afishon lo choklo to oka choklo ni jinji choklo lapu biti pono to choro parlo di to hi Philippi puke son hai ne Iya, Philippi di. Oh, Philippi di. Kado beta choro parlo. Hi baby tum ho. I look baby. You are so beautiful. Right? Okay. Yo puan ini tum antal yo. Ani ni tum antal aneng tum antal yo. Kado beta lucu. Ning arong le smiling side kelo de. Ni sepi bang sini panang cebam head lo. Hi. Hi, thank you. Nonke. Ini lo. Punini tenge. Niong tulon ni hiu lo punini tum ke terbasa pen.
Dini. Colo nih. Apa dah pu Filipin tum lo. Oke. Susu Fili. Atum lo. Don rap lo. Kalau dom hai ni. Lam phe ini a few words from my cousin sister who is well educated, beautiful. Ya. Punya program seperti miu lo lang miu lo. Tapi ni hala tirim kang tu kon hai tak miu lo he. Maning samulo nang kidum nang bukitun kedang sa miu. Untuk miu. Karbi ang bong ke dulu, benan dulu. Tapi ni metang, ni relatives, ni pinu, ni pisar, ni ik. Atum kecepuh ba pu family pen ni punus pi pen well educated. Ambom benalang qualification sakurita hini alang ke aku disi alang lagi not isi ke voluntary retirement pidel bo lake di lanang bong semel ason kecepaduk pubangke la inut nini tesia role model lo la si nili maluni hangcopi nalinon naloni claim ke Dongkam kupilong lo hang development block rongkan development blok lo oke nali tiam sili dongkam sili dini dongkam jirpudupik masih nali hal dakli ni rong lo nali pangri hunang pandun no dalo ni sorry same nili kaike ning do arlo so kar bp ang bong pote nali pan first nili ning bang nili ni cepaduk pik so ko cepaduk pensi nali kon maka cepaduk nali low childhood so struggles ke nili nang sini pamne asi nali pan make chlorine make true jangring tame nili ning sengsap mi haida cingkine pik atum family ta tom kado we balance happy family dini lalo nili ni malu ni pangcopi amena kulpu delo ini cing samai lo dini kadom bye bye churu lo udah nini talo dongkam kampen lo puke susu pili adon lo dini hai ni pinu ya lagi ni tum hempi pinu lo apu dah nini lo oh kuman tas pili adon lo yo deh chunul vide tahu ni rong lo do ye funta Hai. Kadom. Hai. I need to so ni ong epin so sa ni nang play. Cholo ta de. Ni pai chikli po. Ni pai chikli musu. Amusu ano la ka non ke. Ni ong so lo. Kadom. Nini manim lata nini manim. Dini. Kadom. Ang sepi mana pula? Hai. Tang thelo. Cepatar lo kadu beta lagi di korpi. Tang thelo banda misen lo. Do betro han bele lo korpi de. Hai ni deni. Nang style. Go. Suti pige. Ma phase cingki bom lo. Hai tipi. Pakabo. Lah ni tipi han sepi dan le. Ni tipi. Dah. Oke. Mana dulu? Ada semara ku penta nonan kami ni tumhan kan sini pakleng chat cot. Ni tu mosah apok lo. Kadang li pemutiron rong rup long. Pini ke kami lo. Aja tak sayang deng tame kasipadu nai. Pini ke asud sumar dulu lang li. Tame alang li sang long li. Mana perfect lang sumar korjan kami klaim. Kasi kuson si alang lilaan si peduk non ku pipi si kicok nang lama si rong rup cebuci pote sumaro korjang responsibility lampe thini nali thani tha usah ede ke chok lim lo ke chok che thang ta ge bon si tame apra be ni ta ke claim so si ning hang do ko masi non puda claim itung re jalo asi riso yang ke kali lo bon si tame lili apra me claim bo masi claim kan tung asi claim nun pura pun der riso yang lo kalang si ni rong pik alang li ke patu long tame claim pik rat kado we long ta rat akam me claim pik aling hai aling kita curupar lo radang no si kadui phanta alang li phanta lalo Filipi Rosmi ingti kathar pi lake bihek pentame nili samilang so Charlie uta nili ni potma hodak sikangi ho alang tengah jir pipi nili long wangpo nili tubhan biskut na thon poisa thon bihek penta itu ko Charlie dun long dopik si Filipi phana pinya di ta thang rap the bang nang chuang he stami hot pen ning reng nudak ti tai ning jing sampik giek panta nang ching hodo nil tum hanta ni tum hana pakleng chet lang ni kan thom pi pho lana mong stami rang li non puda ka ki da mesen Filipi lam the thi ni kang ne kan ning je ning porong klang
Azat kisungwang bong le tu Oh, pasame. maksud dulu aja. Chok lo, ni rong lo Philippines. Baik. Bang cek long lo, lalu abidet tapi Ada nih cing sab lo. kalang lo, Philippines. Ibar gilang cira kai teng lang Philippines. Bakalah. Ini mula. Pipi kadong, hai. Yo, oni. Latum ke lagi ni banri. Niyong, ni hai longki London pada buku. Laki dua ku ke ning chen sampik. Ni hai da ning rong pa na parong hek pik. Ni hai ke okiri abor ke long. Pini bang pukri oksidet long det tame. Aku lang tuak da aku. Long oksidam tame aku long suci. Pini ni hai di tum long odet lo. Sami di lini. Pini aci tong ning rong lom ni. Ning rong deni. Non osatam dalu lo. Di prong lo nalita nalimun pi dolo ya dolo. Langsung si nalita du pirke dui pansi hachi na hang. Bene huang na hang pilu ni. Kadon. Pinu kadon beni. Pinu. Nang tum ke? Aje menai na tum lo kodang susu tum kadu wi tum tadi. To. Kaso nini lake bihek pe ni tingu wi si non ke don rap don kuson lo ha don barim hem sigile lo ning ching sam lo nini phan ning kan kep ta su siluจะแทงลองนอนซ้อนชิกิโลลำทิศที่นี่ยี่ถัดนี่ non in likenนี่บนตี jujun ong nang ya chut cholo ni ngan cholong lo non ke cholok lo cholo ni avidet tame dom chitong long lo pot la helo ni ngan rong ni bon ti kardom ni de ni khulung kita pupu lo amen ta pudelo tini pini ke kame avidet tame ri tum chitong long lo mi hai ki do ku ning parong tik dampi chitong lok ta ong sar pi same nang li ning jipo ini Pinian ta osar dum dolo Philippi kado gino dolo nang li an si hipje nang le sam pulo inut bak li duneng pusi ni lige sujeng sitana dun lo cholo ni cikle mar he cholo kalau ni rong lo beheta pachini te thot lo ni hu pe lo ni tum lo tara basa pen don barim bi nong chadi chada dini okeng bong talong lo ke okeng bong talong lo dini enga lapu ta ni oni kardom ba ni nang ligela la nang liti hang si duke teglong lepin celon pik rahi duklong nalita hizumi duin kardom deni tata celon kardom rong isi ta video ta en free cholo dei kado ve chitong no pot churu lo thang abedet tami chu thai abedet tami bang thek long na du lo ni de abedet tami pu du no pot ning rong lo ado e phanta ni de hai ning rong pik rong isi ke chit thek long chitong long de ki chu nu ve ka abedet lo chu phang ke tami na du no pot ning chorong lo katung ge na lu hi tum lo Kulu ni pen majir pi tum lo. Oh kalang ba. Amen ke? Cita no. Jangan cita nang pu. Tomun hai introduction please intro from left hand side. Amen cita. Manisatiran pi tenang like. Ha? Bibilin killing pi telepu ke. Oh kepu ke? Filipita YouTube lo ngaja tulis na. Kau apa pilih mun hai tak? Clary rohang pi. Ay, clamjur talo. Clamjur tiron pi. Ay, all are beautiful. Okay. See you. May you get good boyfriend. Okay. Okay. Lagi ya. Pengen tim lo. Sabe lo. Oh pinutum. Kor kijun kali nang lang long dead day. Ni hai tu panta. Bukan ni dona pok. Kali ni di panta patur po. Ni punu ta nang lin lo. na punu nang le de lo Abi de lo bonde ni photo en lok. Handa chulong long ya bibi pu pinu ta lo. Ni rong lo. ông có nang le nang le Lu be teno ni yo. La pu chini ma sa. Chini lo bo. Oh chini po. nang pa nang Kaji chinya selo. Nini. Ni ngori no ni. Deh. Dah.
abang si mana kan La puke ni pinu lo. Puta ni pinu lo. Pinu kan silo ke. Nang ekwan nomor mi anda pinu. Ni nomor bang lo. Puke ni hai lo. Oh, pukta ni nikin akib silo. La puke puta ni lo. Ni akleng lo. Puta. Oh. Oni deh. Awe data pulo. Stong lo pol ambil lo. Deni. Dah. Hai, kok nang tengke RJ Game tum sai deh lo. Baby su. Baby su. Nang taksi ni lah. kalau nasi ini lah yo Cholo. Oi. hello bro Oh, si. Si bin nai. Ni son pa ni lai ko tengke. lalu Lebar. Ini hai Romes. cepat duk naik bang lo Cepat duk nai. Kita tu dah mepik football dah. Hai dua itu tak defense. Osa panggil football tu ini chop kai kira tu lah. Live long pen ke. Ong James pen celang lock por right out left out ekdom an bang district player lewan hona prem de ti. Lage 2000 3 4 5 6 7 10 an. Ni pick nonda dula. Puku me hai tai nut rat kam claim ve ke bang lo. Kai kita rat phansi mat ha. Alang liu na le kisung por tame ningrong por tame alang li ning chpoi. La hello alang li long pen Charlie long bang ke. La hello mi hai long pen ke ka Charlie long bang ke. Apen ke punu puto ni punu ni mention prem ke kan na theko. Lun gilu na thek football ke patu ke la dribbling me pick. Cricket patuta alang ball mi pick swing na pick stame platform gelong leyo ni posi itu makai pen masih platform gelong leyo ni si alang da prangal long odelo same alang non puta ning hang rat phani claim kadui bang ke baba bang ni bom lo baba pantanon alang mai si request do alang cricket patu texer la penon da New Year pen ni tum 2025 non 24 ke mane ki juta solo non 2025 ni tum khela biji asot alang li phansi ni tum lo penal batsman penal bowling lasat biji alang li nang chitong non bek ni nang chitong de pote alang li tum rong pen masi ni ngoi lagi thema alang li ke patu mesen apang benta la penon ta alang patu bo alang li patu bom sa rong bang với đẹp rong kali rong bang với kali bang bom lo ucing kilong bom lo non son la si non alang phang nilhin pen pudan bang ke non New Year abang ke alang li siklo yon bang ke alang si apor chen nang i pesini ali la sobang suru parlo juhet football patuta pu osa tum funang kolo pu bong sonju tum nang kolo ni ke bangi plan du stami preng duk komat ni libang hedat gulpen hala ni radanu ci tandak lo puni tenan preng pineng duk koman terak dulu rong long ta khela bang lagi iri ne lo kaga me hai ci pamelo kadu hilo churu parlo tame radanu sini ci confess lo preng duk koman a philo preng duk koman bang hit delo ini sama lalo baba em julun jo masih mana hidung colo lapen ase karkina mesen kalang lapen ini rong pen silin temta pu rong si citong dulu ini rong kecoa polo citong nang orang pada curo lo citong nang citong vek nang punu khela bang ke hok lo non puta claim bom tung dang thek long ji asi diri ki claim bang ke dak chok ro di fucho kali rong ke claim vek nang pu mang thek dim jong he le putome mang thek dim ke lagi ting ni lalu la si bor inang citong vek nang non hoi bang ke ining do meng pu phang ining do dia ke dim ke akali hok lam la ke kadu bere chini la si ko son se rong le dang bere ji pu matha tame kisumana lam do kok masi alo tame rara tungen nang deng thang nang pupe tame me thang chima thamasi choi si January pen chitong nang la bang holo belek le pupe ta khela pu bang ke la ga por chi pi ining hang mek la ke la lo osa pu osa belson osa pok lo punu pok lo pu me hai apang ke la bang ke isi thang khai bong karbi ang bong nim rukom lam dun kadu kavi abang ta alang li unan kabor i labang ke thek thi la le kaprek anta kabor i tu bang do alang li kadu be rong ro pham ta lam dun kan karbi ahina na ke chokli pen cheng lok alang li kabor i do pik alang li chipak lang le same no hok le alang li phan arju ko same alang li than labang ke chirap dun lasi alang li ta inut lo
non rong long alang di pancia khata alang di kupi tong puine lamang kabor ibang adu kiru pharchu lam kali asi ningi ching sam si mi hai phanda ni lam thi si sap mi hai kali kalang non ong sao tu hemang ta ri tang ta bang tiang ton kon nam rideng ri pa ke chu nam sining ri chu nam la che thok chi jira hot chu ke yun hot ong atum lam mi nang kar jula bang ke ong nang thana bang ke non ni li da ke charli apen ke charli along si kaduk ni don rapa tum tanang thanu nai apen nim rokom pangri pangdon along si tami lu na bang tek te ma pu che hot che pot ason an bang ke pu si lemon mom pen chor ki chu pu ju along si tami pu klem dun pajai paju pen ke tek kali ke charli ampen ison pen asi kaduk bi karbia khai phan chuningri don rap tu si chor kli ulote ningkan sekpen epong we lasi alir alon pinangji jardom chardi alon pinangji lahen lo ilitum ajutang lo ilitum adhorom lo ilitum ke pirthi plangrap kenta bang hempuri chu aron atang bang na thandekang arna marni erideng chu lasi piang ton puang ton ben sitame non pol ni sitame lasi piniar ni sitame lasi don rap kete keding ka chetong lo sitame ong bang ajat tu hitame lam ethe bang nang tan kolona arju kolon lain lo kurwang thun ni len ben kaduk we phanta kadom turu parlo mi hai puke osa lo la puke saidu lo ong lo lapan isi lam the karjung tung ra lo alang li hut ni tum bidung krailan football ka pathu ni tum manang thanji ku alang li bor ipik alang li ke pathu da mesen la pen ke nili ningkan ko rap ningkan pike rap non lo non lanam bong pen ta karjulong ceng arji pen kitur re pen kitur ta khoman lo bangke la ong bhan lo karjulong ceng lo so bangke kasila an ke pathu ning hang same non asupu ong mangta ning hang pik alang li ta non bangke asu su dolo na stambe alang li kabor idolang rong rup kadowe ke pathegi phanpu kasi nang li khu so te pathu pen non labang su along nang li kai ki rat long itu dun asu lam thi thi ni ge kau nili non ta pathu ing tu bola nili salo nili sopo pathu lo masi nili bang pathu the de la ko so ke pura kalang lo ta nili tum ta pining ta nili tum si jingku tum pathu cheng so fil kalang cha tum si pathu jingku prem tum ban si pathu prem ke japon lo hai nali tum uwe tum det nili tum japon la prem do lo jingku sob rahul tan bang lap lo nili tum si pathu pon lo apen si khela ta cheng fil lo cholo pathu pil lo cholo nili la pathu to la ta buda be nili tum bai ni ke cholo ta men tu ne mane thek lo te bud bang jora bang na bor ina si moher hala pu ta ningje lo osat ningje lo non tiket pathu cheng thui pulopot la bang chitong thuna adu ko nili tu hodai ta khela bang ni rong cholo sa cholo thau ong kadom churu palo halo kembali don ra patum ong alate coba deh hai ong kadom ana de deh kadom batu bang pol bang pole bang kabar tupi kana petang lama sih bila kayaknya dun ke pilih sejak kilo bom chokro lo chopilo melo an so se kurwang thu alam ta nakrap thu la kalan ki thank you welcome po se puji ong kadom punu tuke ong bahut dunia tu oke dunia sono jono vedetta lam hange la pulo pinia to mi to non pot churu parlo la kente amen ke si bo di to okay bye bye thank you for coming churu parlo hang vedetta ni ik abang ke son bagian ni lock lo ni tum han napak leng lang SDC movement song penta lang ge nut
Kiasi long nak lempom lo. Non puta kai pan long ri long pat pan ching hon bang alang di. Kai ta ning du. Asi pini dak ni tong non long bang ke. Ning rong ping lo. Asi iglo balok lam phi thit ni sapu hi jumbi. Nam pitikang som thate ning chap ji. Itu lah bukan anak kelas cepat coba nggak kan kalau kaduk kabinan itu kentu ni sebab lah ansu se anak mereka papina itu nang selana tu Suruh parlo lo. Okay. Well known person, no need introduction. Sarim Tisu. Yeah, it's nice feeling here visiting the Chujun ritual here at Karkok Bay village, and since morning we have been here. We have been capturing the moments of performing rituals here, and Premson Bay, Gulson Bay, since they are my seniors and they are my instructors, they have been leaving no stone unturned to guide me better in every field, not only in the field of cricketing field, but also in in different platforms, in different levels and different arena also. So yeah, we all know that being a Karbi, we are ancestral worshippers, and being an ancestral worshippers, the family of Premson Bay and Gulson Bay, they have also given the honor to their ancestors, and today at this point in time we are having a beautiful moment at this very place. So yeah. For the first time here in Karkok to attend Chujun. Yeah, as far as Chujun is concerned, many it's very places in first time. Karbi Anglong. Difference between different kind of Chujuns in West Karbi Anglong and East Karbi Anglong. To be Have honest you with you, I got haven't experience? to be honest with you, I haven't experienced the Chujun in western part of Karbi Anglong. Okay. But in the central Karbi Anglong, here in Karkok, this is my very first time. And the people here is very, they're very kind and kind-hearted person. And Very much hospitality- participating. Very much participating. And hopefully that in the days to come also, these participations will continue in the field of, such rituals. So, In the middle of you enjoying the food, one last question. Because of the social media platform, is there a chance of this Chujun, Rongker, Chomakant growing leaps and bounds? Can we grow to the extent of where we can compete with the likes of, where we can reach to the international level? Absolutely, since the social media has become the tool for all of us to not only about publishing different activities, but Research works also going on. Research works also going on, and there is a need for, especially for the Karbi community, to have researchers more on it, because in Karbi society we have very less numbers of written books regarding Sure. the Chujun or the Rongker, Chongkan. Chomankan as well. So Yeah. what we need is first we have to have researchers, and then once we got the researchers, then hopefully and definitely we will go further to publicize or to make a huge extent in terms of the publicity is concerned. So social media is a big platform where we can discuss a lot of The things. bottom line is that youngsters need to take up seriously what really Chujun are, and because different kind of Chujuns are there. But at the end of the day, the youngsters, the young boys and girls, especially those who have finished their college, universities, so they have to take, those who are educated have to take up seriously, right? Absolutely, since youth are responsible for whatever you want to take up. Since what important is for the youth is to engage themselves in knowing the philosophy of Chujun or their traditional rituals. Yeah. So once they know that the philosophy of their own religion, then definitely these people or the youths will plunge on those philosophy, and they will come to know about what real is all about and what he is all about. Many people says that he is a negative impact for all of us, but what there is a positive there in he also, because one as far as I know, he is not only about negative. He but means devil. not But we worship not at devil. all. Yeah. Not at all. Not at exactly all. is Not at devil. all. Devil is a part of the Christian community. Yeah. And Shaitan, which is belong from the Hindu community. Yeah. But in terms, as far as I know about he, Yeah. there is he we cannot even see.
because we are performing, we are worshipping the unseen spirit, right? So as far as a lot of people mislead that he is a Satan, he is a devil, this is a very wrong concept. So devil is a concept of Christianity and a Shaitan is a concept of Hinduism. But we believe that we have a negotiations with He Arnam. We call it He Arnam, not He. So we have some negotiations with He Arnam. So yeah, this is why we are living. We can command them to do this thing, that thing. Absolutely. He understands well. We understand well. Yeah, he also understands us well. Yeah. So this is what we really want to know, and we have to know, because there are some misleading is going on in the world that in animism, in our Karbi society, in traditional rituals, in the world of any animism, in the world of animism, people take in a different way. Absolutely. Absolutely. So this is called Hormai. Every participants coming to enjoy Chujun means they'll have to bring this, and they'll put it there at one place together, and you will get your share. You will get your share again. This will mark the participations in Chujun. Yeah. This is a mark, and this will give honor to the people as well. Okay. Visit here. Yeah. So you get Hormai as well. Yeah, which means I get the honor from your family. Yeah. Okay. So thank you so much. Yeah. Okay. Yeah. Nice meeting to you, Miss. Thank you for coming.